bafowethu siphelile etime basho njalo abaseli bomcimbi. Kusek sanibonani. Yebo bafowethu, yabona into engizokhuluma nje manje ngizoyikhulisa ukuthi angisomlandeli. Kube kuthiwa ngumlandeli bengeke ngizokwazi ukukhuluma bafowethu. Sizobona futhi ividiyo UMthandeni igcome elisha le trendayo nje bafowethu. Yabona bafowethu, badinga abantu abazokhuluma iqiniso abangizokusebenzisa ukuthi mina ngisaphothi bani, mina ngilandeli bani. Igcome elisha bafowethu, into elimazayo iyodwa nje kuphela UMthandeni ulenza ukuthi abalandeli bakho bayamvuna. Yabo. Lo muntu bafowethu ngisho engangena ebhushela stage bengamvuna bethi right bekufuna enze njani ngoba phela besebhesiwe. Ihlungu lento bafowethu ngoba empilweni bafowethu izinto ayihamba kanjalo. Yazi ukuthi ingane nje bafowethu ikhule evunwa okwenaka isikhathi esiningi ikhule ingazi lutho. Ngenxa yokuthi vele ihlezi ivunwa ngaso sonke isikhathi. Umzali usuke engaboni ukuthi usuke elimazo and usuke ethetha ukuthi uyikhombisa uthando. Igcome elisha bafowethu libe wrong kakhulu bafowethu. Lo muntu lana bekufanele perform ngo-7 wabala ithu wazophuma ngo-9. Yabo. Nakhona futhi kulo 9 lo ungena ngenkani. Yabo. Ngoba engena ngenkani nje kanjena ubekhuze wathiwa akasizokuperforma ngoba isikhathi akusesidlulile. Wangena nenkani, ungenela ngenkani, ungenela ukuthi uyazi vele ukuthi abantu abalandeli bakhe unabalandeli abayinqwaba vele bazomseka, vele bazobona i-right lento ayenzayo. So isikhathi engena uzemdora emkhipha, umkhiphilani uzemdora, umkhiphile ukuthi usemosha program yonke ngoba njengoba kukalwe ikhathi nje. Lo 9 engena ngawo usemosha program yonke because lo 9 lo kunabantu okufanele bengene, yabo. Kusukela ngo-9 kuze kuyale sekuyenye iprogram leyo. So ngesikhathi sekungena sekuphumana kumoshe konke iprogram, yabo. Kodwa abalandeli bakhe abakuboni lokho, babone right ngokuthi eperform bese ngasafana nje neperform because vele bese late vele, yabo. Kodwa bafethu singathini phela because njengamanje vele naye ukwenze ngoba azi vele ukuthi baningi abantu abazomvuna, baningi abantu abazotho right because vele phela umuntu unabalandeli inqwaba. Kodwa nje iqiniso lilodwa bafethu, sesingakhulumi nje ngokuchema, ukubhedela kakhulu. Uzimtolo bekufanele mkhiphe stage noma phela-ke naye ethethe ngehaba egcine semchuba kodwa bekufanele mkhiphe stage ngoba vele ubebhedile. Yilokho nje bafethu.